May 17, 1988, anyang lungub ko king seminaryo, king Mother of Good Counsel Seminary. 17 pa kanito, at mapilan mong bulan, mag-18 anyos ko. Nung lawen tayo, yung kwento na ning magpiestang santo kaniting Aldo, is San Juan de la Cruz, o St. John of the Cross. Yan naman, king edad 21, kanitaya linog karing Carmelites. Brother Chas, karing Camilians, mamali kayong lagyo, king congregation. Kasi St. John of the Cross, ito yung ginamit ng religious name. Juan de la Cruz. Mekad atin niyang malala makabaldugan, o ba't ginamit niya yung San Juan de la Cruz. Uling king pamanalangin ng San Juan de la Cruz, inyawad na king Diyos, king Aldoldo, pasakita ni. Kaya katamo, isipan tamo, alod ta na mo, atsyuta mo kitang komportabling kabilian. Pero isan Juan de la Cruz, inyawad na king Diyos, ing Aldoldo, pasakita ni. Mekad kitang kapag nasanang apamintuan ni ing Diyos, agyang king kasakitan, kanita na buring ipakit mekad San Juan de la Cruz, nung makanano ng patutuan, iningtengwa na ng bokasyon. Karagula bagay ing eya mo tangwanan ing kaburyaning Diyos nuni patutuan niya. At makanyang tamong mayawos ipasyaging kapamintuan. Ing ginuking ebanghelyo, ginamit ning metong alarawan ning metong atata ating adwang anak. Anong no lepitaning pangane at inyawad na ning tatang kening anak ng pangane. Anak ko, munta ka king tamnanan ubos at magobra ka. At pekibat na ning pangani anak, eko po bisa. Dapat may bayo isip, may koyat mintaking tamnanan ubos. Samantalang ining bunso, anyang yutos niya ning tatang munta, king tamnanan ubos, yung pekibat na opo munta ko. Pero nagbaya naman isip, at eneman minto, king ubasan. Nyanyang ikutang na ning Ginoo, karing kasabi ng pamuntok saserdote ang ponding makatuaning balin. Nino karing adwaing tinupad king kaburyaning tata. At masala, ing dintong meminto tinupad king kaburyaning tata, yapining pangane. Ano nga man niyang mumuna, sinabi ng eko po bisa, pero may bayo isip, at bintay king tamnanan ubas. Meminto, tinupad king kaburyaning kayang tatang. Ing Ginoo, pekiwangis ning pangani anak, karing talapan yilbis ang popang babaeng mga rawak. As sinabi ning Ginoo, mas mumunala pang miras king kayaryanan ng Diyos, kaysa karining kasabi ng pamuntok saserdote, ang ponding makatuaning balyan. King banantaw di, may kakasali ang maning tao dapat nung sumisiya at magbayang biye. Kawangis na ning penagkat ng wan amaminyag, anyang iturune ing dalan ning kabanalan, dapat ing ginunga na, eko meniwala kang wan. Dapat ding talapan yilbis, ampon marawak ababay meniwala la. Agyang inyang ikit unity, eko pamurin migbayodub at meniwala kaya. Mangin tulid mo yung bididinantang pamikatagon, ban kanita, king banantaw di akwayang tangwanan at pamintuan ing kaburyaning Diyos. At makanyang tamong lawen mo naman mekad king meging biyan ng San Juan de la Cruz. Amiras itang pamikatagon, kambiyan ng Santa Teresa ning Avila, bayit de ing metong kongregasyon, menibatan ka rin Carmelites, ausan ng Descalzad Carmelites, ami pa intagon, kiniking katang Archdiocese, karinking Angeles, ating Carmelites. Ating meging pundador, kaniting may sabing kongregasyon,
iyapi ni San Juan de la Cruz, ang magfiesta kaniting aldo, kambi ng Santa Teresa ning Avila. Masala, mayakit, naking biyenang San Juan de la Cruz, agkata nakatamo, na maging kasangkapan mo naman, ban kanito, apasyag ding aliwa, ing kapamintuan, king kaburyaning Diyos. Kapamintuan ang akupen, king mismong religious name ng San Juan de la Cruz, masalang mayakit, na ang giyangking panawuning kasakitan, kawang isang San Juan de la Cruz, mabiyasa tamong tapat mamintu, king kaburyaning Diyos. Nya ing panagkat babiyan na kaya katamo ni ting kapag masusyan, makapatungkulya, king kapag nasang kawangis ng San Juan de la Cruz, pasyagtaing kapamintuan, tengwanan, sukat, patutuan. King biye ng San Juan de la Cruz, masalang mayakit nung makananong king kayang biye, as naking karagul abage, na uling ating aliwang eda aburyanan, ining pamagbayong penimunana, kitang kapag nasang gawan niya itang peka-istriktong paralan ban kanito, mekad tuntunan niya itang dalan ng kabanalan, dining aliwan ng akayabe, mimo kayo, inakusande, they accused him of rebellion and had him arrested. At agbangking kwento, king kulungan, kanitano sinulat, ding maulang dapat na o maulang libro makapatungkol karing spiritual canticle at metong pang librong Living Flame of Love. At karagula bagay papakit ng San Juan de la Cruz ing petutwana ing kayang kapamintuan ang gaking kasakitan at itang inyawad ng aldodo kasakitan king Diyos metong yaiting paralan mekadban kanita tapat ng apasyag ing kayang kapamintuan at itang kayang tengwanan pekikwa ng petutwan. Manyatang grasya king akong Ginoo. Mapalyaring naman makanita kalagwa king aldodo mamaragtang kasakitan kawang isang San Juan de la Cruz, ing mangintulid tamo sanang parating pagkapilitang apamintuan ing kaburyan ng Diyos. At kitang kapamintuan na ito, makanyan tayang tatangwanan ing kaburyan ng Diyos at pagkapilitan tayang patutuan. At kimbanan tauli, maging kasangkapan mo naman, banadi na lang pamigatagon ding balang taong kaya katang akakayabet, akakatab mo, banting upayang gawanda naman itang bagay-bagay ang malalumpakan king kaburyanan ng Diyos at kimba ng tauli, apasyagda naman ng kapamintuan at itang karidang tengwanan, mangintulid ng patutuan. Pinanpang aldoing milabas, kambe daring dakal muring kapampangan na paring migmasusiking aldona ning ordinasyon karing kaya kaming anibersaryo kitang minabasang December 11 ako kambi ng among pit sityon at among sote yutok pigmasusyan miying 24 ming banwang anibersaryo king kaya kaming pangapari minsan pang inyawad ng grasya ng Diyos banting upayang sumangid din kaya kaming kainan maging din kaya kaming kakulangan. Mangibabaw sa aning grasya ng Diyos, ban kanita makapagkapilit kaming apasyag. Mitmong katapatan, ing kaya kaming kapamintuan, kaya kaming tengwanan, adwang pulot apat ng banding midabas, anyang tanggapan miya ing kalam ning pangapari. Kabangis na sanang San Juan de la Cruz, ing kaya kaming tengwanan adwang pulot apat ng bandang milabas, manatimi miyang pagkapilitang patutuan. At mulit-muli aking metong abage, kailangan ming ipasyagyapi ning kaya kaming kapamintuan. Kapamintuan king kaburyan ng Diyos, ang manalumpakan, baning kaya kaming tengwanan,
makanyan miyang patutuan. At kambeyo, nanumaning kaya katamong bukasyon na tingwanan, makanya nakatang agkataniting kapag masusyan, na sana ang gaking kasakitan, akwatang pasyag ing kapamintuan, banitang kaya katang tingwanan, akwatayang patutuan. Paganaka, at panagkat ababyan na kaya katamo, niting kapiesta ng San Juan de la Cruz, pasyag taing kapamintuan, tingwanan, sukat patutuan.